يعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله تخرج روحنا. وبالحق أنزلنا وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات. سورة الصافات مكان سورة من بيسو جمادي نسوي سنتادي من ده آية نقوادي هتكونو أكيم من يكندي أتغني أكلمة هنانا ودن كندا تسمية الشيء باسم بعضه نهون قريتي وتغنى مكان سورة نقول لنا كبيا أكهنا نقول لنا الله باني ناون سبتيه مهلمين هار ناون سبتيه نجاهم دي أيوة قرآن قري الله تعالى أيه وقال نكرا أو ونيني تقارنونه كبرنا كنينا نقول لنا والصافات الله تعالى دي كنا دي أيوة ملك نوما يجيدو سبنا سبنديا الله بتي يندي نجام دي نقدورون دي ويا مريم تانجيني كبيرة قلي الله ني تينا كين دبري فالزاجرات. بسم الله فالزاجرات الذي يكون دي ملكا نما يغو تولين غهننا فودو او فودو ديا كتنقبي الله غري يا مري. فالتاليات يكون دي قران قرانما يغوا قرنا هين كونيا يعني واجندي يغوا قرنا نا يا مريم باتو ننكبي احدا هينوا كون قران قرنا يكون تكون ويكون السرية قرآن جو كوبين نهنا أن قرآن قرآن جماعة كينغا أيوة قرآن يقرأنا بريل لعنا ده أود دعان قصندي الله كمن دعان قصندي رب قارئ للقرآن القرآن يضل عنه قرآن نجبوندا قرآن يمال لعنا الله ما كنا تكون بسم الله إن إلهكم عدي كنت كوسكيا أيوة كنين جابوني مني كنين مكانو أنكم كمانا لوايدون أو باني يعني دي باني بي يكونا تكسويا مكانو أكمني باني دي هلو هي سكوه كي كودانا مكا بوري كموسكي أدو تنمي بوري رب السماوات كمون كمن يني الله والأرض أرمون كمن يني أرو هبي أغا كمون دون ينغنديني أرو كمبكن كمن يني ورب المشارق أيضا والمغارب يعني كتاسو كمبكا كتاسو كيونغو بكارو بوتي نبي سينين دي كموسكي أرهو أو دوكي كما كمبكانو هيلين أنا يبان وري كمبكاني باني أورو كتاسو kiye ana sutura ta indi honne andak nyon nan gambanga ana sutura no gendi honne ko tasu. Bismillah inna anna dogu tunganga oda kammu ke awa oda kammu suramma ad-dunya kenni kammu be gantinda muninga tisanun suramma oda sanu kunya tangaduya bakka shaytani be su teringandem maga kingana kannu godiya kin makan gondi ga min go jabu ti shaytanu nyalli min qur'ana kin allah fare tilla kam mum bay magani tukul sanuni nga golle tanawiya oda ke mo ngon nan dangi gilli nabillahi sallallahu alaihi wasallam nalim allah fare go se ne kamundi ya commencer ni kaba mo be ma hingo nyamina tari kin digambani yani
bismillah لا يسمعون الشيطان دا ترنجني إلا الملائكة كاتا جماعة كنا نجمع ورغن دينا دي كمون جماعة أي هو هندي مغانو خري ويقذف باسا إيو شيطان نقولنا تساني سنقمونا من كل جانب بكادو كمون تتيو تتيا أو نيلاتوني تنتمو غنتي يا خري ولهم عذاب ati yangan kata yo idangan illagala kindu mantini ma ganda shaytanin be agara jabati kebirenga ara kilima bani mugu malikan yoy aro kinna kusa ga yanka ana kame gare ka hay ken koni rawnyana malikan ni Allah ko munyi iwo sehene iwo memuku o shaytanin ni go tarol lawrono malikan go digan kanedi agara mugu bane aywa ana jabati an jabati nengo da kentu de an ana buta ngana di film wa himbe go da halle awatu fa atba'ahu shihab lakendi muwasu sani naqus agara batu kengani botondane ke bidenga antara futana kar ko futande nyimi anda kita awa botono ma wa bini ma wa turundini الشيطان تورندي وين سانيا سانغو بي وانا كتا تولا الشيطان تقي او الله فارن كبارن دي كيمبونو مكان كو خريم بو اي كو كنتا واستفدهم يا رسول الله ما كافرون مروسا يعني كان تقرير مي والما توبيخ هو والسبت دي تهن الله ما كوندوا والما يبيو اموتني ماني ahum yalli makan gonga ashaddu khalqan iyan qoto tagandiwa mayem munyan qoto ugara kuntaga kap amalikanum pai ina kamunum pai ina munyem pai kamundo munyem awam pinum pai ikundo kun inna gotunganga odam adamare mullasilin taga baga datinga kimbi gentengani dore mutinde anganan kitelle aw beerene kemureni ke holla hunte ama baga adamare min konda annandu qorondi ama baganda annandu qorondi na Allah farin na kari na Allah kitabin na kari kim balle kinga ampala kini de tangana mu walla silinga Allah gari mo ngan nur sam no Allah wili simman illa silinga ola ga taga gayde ambe ko gorendi ha me mandu qorondi Allah ga himbe tike bismillah ati awaran عجبت kin nambu sehedi kata seheya anta ko mi gama ke konde akamani illa halando Allah fare la halanya koni ke kota ikunga mogobe aro Allah fare ngo mogobe aw mana kinya mogon sere oda awara ajibta ya rasulullah ankin kai hiyawa ikungu kuma ankin kuta adu ken dankin kai hide يسطرون ايوه يكون قهنا كما نغني انكن قهنا ngatu kendi amanta hangeni wa anta fi wadi wa hum fi ukhra ankin mo kaba ko ni kunga ikuna manni ta sabrani kuma ay wangi kita ikun ko ngini nangen yani kun kan dagem pay harbani kini bote ko way waaro mena bainakuma fajwa wa shaqqa min al khilaf wal ikhtilaf aw kemodi daiman aw kemodi Allah dun konu ado kuntana ina kemo gadi daiman waqt so kemo gadi kai hibide nyugonu Allah gandi ikai hilla ganoda kemureni ike dungantengo ke iwa munda asuiti hobre nga annaga mun awa Allah haqqendi kendi ke bire nyugo no aw nyana butuyenga adu ligandi mo bure koy wa makaru wa makar Allah o bire nyugo no aw nyana dungayenga adu qanuye ko mi aw Allah faande mo be ajaba rabbuka min shabin laysa lahu sabwa ati saliman Allah fare atan kaman kai honnan kai ya ko be limina ko gantadi kin ka himu Allah yani kin wurin Allah kin munda Allah duwante mo kin ponnan kai da
bismillah وإذا ذكروا ati iganda makan gon wadu de qur'ani لا يذكرون inta wajini deliga وإذا رأوا inda ngarindi aya igille qur'ani يستسقون wal muallaf hari mu'jizanwa ina ngini kinga iwotini kene qur'ani iwotini إن هذا kemanya wosuya maganda qur'ani akure da on bangandenni o misal de qasum boore imira wari أئذا igara kota be ko na wuro be ko anya kem mogodi iti mani iti in hada illa sayrun yuthar bidama entraîner muro o setenna kammo aramo on sukoni irire kammo arari mo on sukoni aganya kem mogodi in hada illa sayrun yuthar imena ta kuna qur'ana ma ankutu na allah faram ma ankutu manin sabati allah diga min siren diga me wodni gar in hada illa sayrun yuthar keli korotiyta yani inda sigi noko hakrengo alla koyni e nuksu iwotilla saganya sinmani e keni korotiy akemo daiman an mani mentano ki farentano interne khari nga iqindalle mungono alla wallungono alla ko mo korungono makka kahirno ko hana iqindalle mungono sire sugano an kan dalle manyawono alla ko musriku alla gani daroti kebeya kahir no ko kan dalle mu ko atina kin korotin e gumma mo gizantano karamantano ho gara hakare mbo ho lada mbo ken su korotin an gara ni honu kun sikwai hillo sirenni banin sire ande bu mun do kifaru alla ganda kebe nya kunda hakare bo ho ya lada bo ho ken to ni kanya ho kuntana alla wolindo alla ko musru anda hakare bo ho lada bo ho ya kunda ken to ni daron tawu e serebe tuindengan alla ko musrehe islami mehe anda lada bo ho nya kenda ken to ni korote ndalunganda istidraj mulli ligay donc anga di besu mbana donc wajibi amore besu hongre to bane parce que mushkila mo noni kahirin problemu alla ko musulun konnen problemu ana kinno ko besu mbana na kini tanu nga hananye na ni ken mabuno donc kebrenga daiman hon sunu korotenye parce que besu mbana besu garanta himbe gandanye do korotenye parce que sumbana man nan katandi ke man na kenyan kenda o sumbana donc koroten yan doranye ngana tunanti alla garan tuinde na am fama ni komu kunda bana alla ma ibra komu ku kuyen kanda bana okay mo gadi arno bu sawa bismillah yitini makka yallo ku ganda karam o ganya sejuranga ado qotte qasunga kebirenga yalli oku ni wundi honi awa abauna ma o habanu yimme inya halle sejura qotte munyon konte kungo wundini o haba hana no o qogo no kungo nyana ya rasulullah ngotini dangani yaho kemu nyana aga wundini di ankunda aga haba hana nusu wa antum ankunga dakhirun aga logonte nanti nati keni jabu ni way bo kebirenga ona nyaga kale onda wundi kebirenga har la gara kwa na kamundi ona burumo sageno ni basandi honso bili o hanga mo kinnoyi o honu mo kinnoyi kene dunado wagadi la gara wagadi wa antum dakhirun ala kenna kembugul aga logonte nyangili har bani damma Qur'an wa kilma bi konni noqbe abuti ho nda haka mi halle ad-dakhir yani himbe kiyel logon taun kembanga kamman wa kayfiyatan wa hissan wa ma'nan kin ad-dakhir anta guboni anta kabani anta kani anta halle anta sauranga anta juwandi anta bikendi ko inga ndake kembo wadi ho
akante yan sigi har ngun tay to ken tay to hunda tan ho kello on ta mo o kinye to ne ad-dakhir e kahiri ango gundi la ngara wa ango yana ke mo inati kebira kenya na kamo ke taga hosu ande tanaga su taga ngoni horiya atilla wa inma hiya annama wundindeke zajratun adqan nyani kannebana hillo hede anna qusagara taga honsu ngarin tenyi iwotangindini iwotina nya kamo kebira manlinya kambani dro hillo hede futende kambani anyime bismillah kebrenga inati maninyana iwotangindini inati kafirun nati ke kodanga ya ko halakemo ke malika nu motuni da ke kota kyani barajinde kodanga di aga himbe ndanyana ke kota kyani fotan panci en kodanga na kiten kutu na tago hon bugumedi kyana kodanga aga himbe ndayna lagara kotan to on gabinya na qur'ana di to su ga ko nin qur'ana di ken su golle men wala gara ko tadi adi kyani ko tanga an kunyi aga o awa an bunyi mundo qifare ngarun kutuno ko tage gesiyenga lengyani ushurul ladina kabirenga ina de malika nunda an kunna yimmu gara yimmu ka huma meya igari ndu to nyadi hillaka benga adi sunnal lemu ido himbe ngani kapedi itto kindenga nyime ash-shaytan aw al-jinnanda al-marminda shaytane qari kahuma me wa yawmul fasli imbe gan himbe akunyan kapame wa ma aduhim binu kanu iganya kumbatunu billi allah tanay kabirenga agana italindali ila siratil jahim awakata jahimi killenga kanon koyiya qari talintali kata awakin kilde jahimi killenga jahimini jahannaba no ko nyugo to koy bismillah awanda kenya wakati kebe qari sigindi hina siratin nuqunga ikunga iwotirndini igollenso idiga menso iwotirni nasui ma lakum kemirenga indi qirini kinyano wakati kebe wala malika numotini dangani ana kamowa mannan kundangani a kanta mede mana parce que duna di angana kenu serbane ya ado himbenu gaw igani mo bane bono indi iso gilanga ne mo ina hasa bal wala mu'minanu kunyani iwodu ne Allah kitenga enda na bure kapa me ona mede matai enda digame kapa me ona mede matai kite ngane to kunga tangini kita na sirenga na himbe ko odunga tay la bono ni nanu kunga to ndaw sirenga na ngalim mi hasande ni hamiyatul jahiliya o siren kallen na nyata tungwa ma o tungyeni garewa ma o tungyeni ni la ngana malika no anya ga mo a kanta media mana ide bismillah inak intasihne ya malika nun yimena idu jabi awara humul yawma illen kimanga iri du kini koy wa qibala ba'duhum adike watinga bono ni ndanu go yugon mo jongoyni awa yugonunga iwo me trindini iwo me jiragini anyana ke kinyinga de gilabre nyiga ti ngorno hulani khalle gadi de anyanti kundu ngi goni hanyi mani e hulani kemba to kono wa iwo me jiragini bismillah kim bagadin adi aywa halangon modini kanan gondangani an kun digi an kun nyanye awa nyirino go halango ya otta imbanginga adu onno gembangi yani aga nyirno ya anil yamin otta imbangi anil yamin ti kunandenga anil yamin o sembembangi yani o kasmu anil yamin sawra wa al iman usaqun dinya gai usawra wa be gawagadi istaghaltum dhalika ara sawra unya exploiter serega saganga bane kebira ngoy kalliketa nan sagange nga obolini mingra jinsu bugundi agaw kunanoda donc o sembe be gan taksina ma halle anga makinya takenyana anga makinya o kenyana
anil yamin aga nirno kundu wadi kebriga bismillah kana gonnati dangani awara an kunni me amanya awatundani kana kama sagogoi aga yimiani aga gande tundani haqiqatan aga mai sagene baka tunde ma وما كان من سلطان amanya gilli selleti ya ganya oku dangani aga kamane ora koja koya بل awara ankun aga imman yasruya aga imman fisri okuhe وحق قول ربنا ka haqiqa nyimi o kaman diga men yantum oku dankun sukama alla gati ko mun ke barendi mingara jahannaba haga jinnando serenga de kenyanya tungu oku dankun sukama alla kito ku kama kitile mun tauma إنا kan haqiqa ngade kan haqiqa nsu adi okudan konso la yaqona osuni yangan qaten temu yemu okuwadi ankungadi فأغويناكم kebrenga aywa okudan kon fisrinni na ganyenge di bakka kilendi oku yimmega kunna oku yimminya aywa fisrin donga okunda yo gran kunyilla kebira kono kuyilla okundo kallengo kona kenyilla awra aragu ko iblisa aywa iblisa fama iblisuhu kona iblisa ga iblisa nga fa bi'izzatika tajalla Allah ala iblis bil'izz biljalal انت سابق kay iblisa ga ne kuna da Allah yaso aga wo sereno da awas koni tukun to gonai iblisa watu Allah yang bangi ke kama tikkallan ka on to goma ke nga yabane ken ni ken pinyi min de ike sentari nan sagero halle anime kibrin ina nyaga na to ansigi ni sagoja Allah wali haqiqa wanda ile wasundai konon kon Allah ran islami amon ni matwanna wala sentari de an sentari la hawla wala quwwata illa billah alamarin me Allah gadi qari tirni qari signi hin agani tirni salati tirni andani wali aw Allah farin diga mun sallallahu alaihi wasallam adamarin men tambe kenta gilli asabatin tengani lagara koda mahinu nati wono iganda tirni kenga عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أربعة من لغرة أن هو قبل تامو تقو سباتي غاتر نيغا كي هيدان تانو يهينو ناتي كن نغو سدغا بو ويرنا كومندي دي ewodin allimnago anda nyima mandi allimnago anda nyima mandi katam lago qaso aw lemine nyagala yen ina yakto se wadi wa fina Allah batu nganda qaso wati wen nakinya hinu hiliwon yella mo qaso na ngadwa anta wa kinselo mon yana harbani ni lemnago kenya ni wu qawo nya ke sisa qawo ngole ngena qawo kyadi kune ngole na qawo kyadi golle su ngena qawo kyadi misalle kindi wu qawo kin limna ko ni qawo ngana ki antan salle ngala qawo nyano an sallina di an sumuna di an jakana di an hidina di an hatan den dabar na yamaren dabar me qawo nyani an na tinga tlawati ya qawo ngani dabar awsono wa kebren wun qawon limna woni an na qawo ke dabar na surondi kune nga nagi aro watti ga nagi manda aro diwtiri gemanda aro darra gemanda
angara himbe nya adu kengono de wa wun qaawon kallimina kunye anda kengure famu lemine nyani alla batananga ayani alla qusin tangandana ayani alla sagonya inga lemine zuna to ngotirni lagara anda lemina wonyi mamani di ahilandi ngotirni angu anda munyi min anda munyi mamani di angu parce que duna yani lagara kana qawa duna mun ni duna di lagara mun ni lagara ando duna di ila ko gara ho ta lagara duna yani ara kita ara munu irana kita ko men motorni ni yalli anda munyi mamani di daru alla da ko awatan awa odanga nandi wu alla ga da wungul serebe lagara alla wa asaga nan tarondi nda wunkinanga ara mani wajunde na handa asikandi anna wure anna wure mundo kamo anda yiga kamo uda unda banane anda mundo kamo ko ga wosi mene kinga ganda yiga kamo bil aks ko nu kamo na kita toron kita mo suga ndal andiwinda na yiga mo srendi aso khataw nda buri yiga mo on tasorno himbe to wonga masro ganna buri kita mo walla sorno ayga mo on tasorno kisa alla na buri kita mo on koni ahosre ara yiga mo on koni ahosre kinya sawuna ara yiga mo on koni nanti angorne tirne angotirni kibe nanti alla maya mo to kembugare de qur'an ra sukanda na buri ngan kawana laqabe ya ra sukanda anna gatanni antuwagu anda maniya ta antuwagu kuna nyi mi golli tayde anga di sorna ma himbe nya kuna nyi men tanya na de angoti na himbe nya kuna nyi mi wa nya na de ngana buno kuna anda ko mun tu indi antuwagu kede angaro himbe nya tay on kinya na tay anga manya la gara muturne de salatu tirne besu atakawadi besu uda komen kanu kuturin rami surati tankarage barazi awon tankarage barazi bani su alla gama kuma be suturi annan qaba wujine sine yana adaren bindahi ya bunde ujina sini so anta illi barazinga iran sigindi ango milti bani be sigi midnu karay be sigi aga am paten kama yimbe ngam gobe anji ngam maga anji ngande ngam maga kuma ngoy be wari besu watu wosren toron papiyenti mandeni nanya wor har bari matimi dan dana ujina sini sigino antalle yo me kenta besu hakeni angwa mundana maganya kundunga Allah fa sallallahu alaihi wasallam ati la ngara kota aw nyana mu'minun faqini comme farran sallibani bi angwa sallin nari ati sirati Allah comme wono kunga dangini comme yaaren te kenda mu yaara comme yim faqe to bi nga akoto yenga na koni ande yenga koni serem maga simma koto ke ba ne ani aywa ango gigrangutu no yemuno de no yeke amuni mina duna dire angala limna o mo srondi na mun srondi lega munde alla gar himbe kinanga na bureya anda mun mo srondi na yiga mo srondi to aw mega kinanga anda aro mo srondi na bu mo srondi anta kota walli de anta kota walli Allah ra hisu koni anda bono aw nyana kundu anda nyanda kaninga aw nyana kundu anda suru aw nyana kundu kenne serem magasigi in to do halle garbe kiya sam daiman Allah wala garam won ko noda na koda ti ime diga minga agara ho kon la gara kew nyana aw nyana de bismillah inna kadhalika
inna akutunganga كذلك kemogoyani نفعل oga gollini في المجرمين tijinu yemunga yani attabi'u minhum wal matbu halankendo kananke langara anyana kundo ambegara kagara mogobe aya ni de anyana ke mogwani de bismillah innahum allati kibran begara kudo nu lagame agada kanan ka burundo aw arbatana burundo batho buru e manni kitaba qur'ana ganda watin kanda awo watin kitab mogon ko nanda addi mu ngoni kay agaran kita gabbati asharen ni kay dan ari watenko watendi kita kamo ay ni kan kanda كانوا atinya dunani إذا قيل لهم indati dangani la ilaha illa allah yastakbirun ibidu qurunni boki watani kita dunadi gandati la ilaha illa allah tungubati tungkanta ma allah karakenko ana sabati ndaga sondo mundi golle be go ken sigi ngana ken golle dabari iwi do qoroni ni o ke watani kita de ke watani kita bismillah wa yaquluna yuwadni yalli okum yalli okuni oborin to qamewa sugana dangani turinte ina ta konni mo kyani kita de la ilaha illa allah ay madu jikin obor numuno muhammadur rasulullah la sha'irun majnun o kunta to allah hare sugana turunde no ko ma kunta to allah hare man ko ima qirati la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ke watani kita ki an sigilla gara allah gari ka huma me ni tirindi ira me jiragi allah ti aso bin bidenga c'est pas seulement ma ko me ga ton la ilaha illa allah muhammadur rasulullah muhammadu maganya nyagala ti sugana turunde korotendane o sumbana la rasulullah allah harin wala iwatini kay la ilaha illallah kinya masuri maka ewda aya nyanka ko li makanko akenga masuro komeo kome maka ewda nga hagara himbe ko ni hakandi kinya nan pakandi de ono do kodo ona ken surondi o maka akkonne a itiqadi agolle bismillah allah jawara igati kebe sugana turunde kempede ati yugo keri artongun yalli wara qifarun tongondi qifaru benu gariti tongunga hen tongondi kan kay la ilaha illallah adu ken yalli qifaru benu gara kane kun garo ken yalli wa tongunni la ilaha illallah fa alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah ayani kalmatul haqq bismillah ati angunni yangangate temu yemuya ken torantengani imani gawa tugana illa ba maganda on tugarunye aganya ta'maluna ago kengulli illa ibadallah magandin ko mukhlasinto kun koni kini bundi murenga munqati'un yani agara kun tugarun koni ken pitikende digamen ko mo ko mun worni wi sigindi ne wi bakamedi na ngadin ko mo kala sinton kallem pitike kun kallina kangay kun ma ko to siro lahum rizqun warjaga wo kun dangani kentu intenni soba me ado ne lemme yani yiga mo ko tuinte kasebe ga yi magaduna ibuna la da yiga mo kengida kendo daronta ko be ga wi kamma aro himbe ga na yankan no woni wakati be kun tabana ati yitiren kantu ngi dangani ati kunga idarontengo na sabunya alla duwantengi maga iwo nema arjanna ngorunni iwo samun kamma i jonko ndengo meya jonko yeke yagarangalle jonko ye ado manan jonko ye yani sugem ndengo hidi i furgun denda mewure i monin denda mewure inta me hasida annamu go diga mundi hulani do hulani nge famindi sisa ya la ko ndo me ha hari gindani ande ga mundi ganda khore bani hari ginde go yigire do
gemenga nayno ay jonko ndemo me Allah gande arjana dun ko ma an kutono awa konni mo godi duna di yango serro sere walli yoyo kibane ya ikitemo me kitendi nka ba be samu ne ka parlement ta kana monosta tibla kum palla ko ndemo me kenda arjanna dun kono mutaqabilin hissan yarangal len jonko ye armanan jonko ye ken Allah ganda konni su awa konni tigella fu ya bismillah iwara wangani arjanna dun gonun kamma tiqawa tikasinga awa gillian ne gamuni awa ji funti dingiranga ka asaram kannendi yokendo minho kinya kulikas ko gantadi aram kannendi kenta kulikas konde yari wakati be aw kulikas nga duro kenta khilina kyon kuliku wal ma'inaw no qur'ana su aljanna dun konu alla ndey mo ankutono anta koni mo tona di illa bikasi se aduro ndakiya bismillah bayda adim min hoke aqul kull nyen adaga mun tengeni imminna nun dangani la qawlun ati awanda konjinga ati garada muyenta aminedi de amma duna kallem po honta kun wala hum imaya yimmiga iyo yummankarana baka maga inta yummankarana tadi duna konji aqullehe anta baka nyem funti dingiranga anta liminana laqendi amini halle batrandiga mu konni amini yenkane yummankaranga ligana konjintunya ninga amini halle ga yummankaranga ligana arjana halle ke ho wonta atimena li adaga muntenni batrandiga men ta konna halle yummankaranta ligana tamma mini amini halle ga yummankaranta ligana da kunna gati wo ido menaga وعندهم قاصرات الطرف adingallu ndi ho yagarumo inindini عين iyaga huntim barakatinni Allah subhanahu wa ta'ala ande aljanna dun konun konni so qur'ana ndi ana jukkum pula konni hina kinda worni na jatin kana suroyen konni bakinya koni yagaren suroyen hinu hille ajukun srenni ajatin srenni ihilli gama kite jukku sre jukku ngana buari jadi srem bani tarbane darbane ke sawla alla gandai arjanna yagarun konni so ana jopante mani jukku parce que yuwul lahimo yagaren jukku bulahi wa jukku be gani kahana jukku so mara hawani kenye yagaren sirin jukunda mara hawa sunni yagaren jukku ngana ya ho ya ken jukku gantadi yugum ma harba de jukku sirin tadi qusur tarf yagen de huye iyagen ta ikina tanai an anda duna yugon su kuma me iyagen ni kina bane donc yagaren jukku sire atando nga hanan ni ke kutillo walli kan gon ya kira na yagare be futa maganya ngo garana maganya ngo fayni maganya ango nga an yare mu yugo tan himbe ga tankine an kem ta yagum baka la ala jubba kem polina arjanna yaru yagen ta yugo yagen ta yugo tanai ya arjanna yaren su Allah tige nyani idigam pana ikina da iganda me warsu ngo Allah tige na goy Allah be ga rankin yaki ne ngin amma to Allah nge munda in ta yugo tana munda yi yagen ta yi an da duna yugon su sigindi kalle kallida kinni yaren jukku siren ka ban jukku siren sorno ka no wani kinya sawun Allah ne arjanna dun konun konni su andi yakambin ko ana ke hola konni
kinda o yagaru kuttaga mogon suren kana konnina kai Allah faran to sallallahu alaihi wasallam birambe agati wo yagari nyagini i haram paroyenda wo yagari nyagini inna burenda wo yagari nyagini i dambenda iwa yagini i dinanda tinga ke gotni anna himbe yagi dinan dunke tanda bugenga tanda ankitem paga mani sejura to on tam maga sejura palle sejura ayi ne ayina mani harban tam maga haram poroy akason tempai na burenga na gabo mo agama nyimadi aywa ucinne honzuwa mo ngala darbane bakadi e addam benga nasro mo ay mega masro ga dinan dunke an gabadi Allah nan sira ko kenji dini tangaya idade dina dunka ga idade astaghfirullah wa atubu ilayh bismillah ati'inun iyaga hun cembaragatin bokkeni tagamo ngaketa كأنهن annati qomi arjanna yagaruku بيض hatem punchen none aw qomi gide nyagani مكنون asuturantenga o yintendi kirige gire ngandaro andai yintendo menaga kenga mo bede ati hatem mo kem mogodi kenni aqullenni nanette netukuna ne radi aha abu yadu fi safratin ko kulle angana nette tukuna ne radi akunni digame ko kon himbe nuda kum maga yangaren patesre a haten megan ta hatundi o kenni ke kloru yayi qur'an o sehne menuda i hollimendi ho srengan himbe o kenya ko jibale ayan wa fiha ma taluzhu al-ayun agalla nya anke ndam ko an kallo nyala kundo besuri sagwal kyalli kunda sirengo himbe tu o kenya ko nada hosre ago himbetu anna kenya ko nada hubre ya sawra gani baga na jimben kibare shajaratu zaqum rakun ko nida kahiri ayimbe arjana loye na gembugi hakarendi ati kahiri interno manganda ka muslim nganaro muslim manjul ma muslim boten igo boti be to gal gonta hon suini miselle ni igo daba be to gal ndara hon suini ko meyi mo hakka bo qur'an o sene kem go yadi ken bedul maknun angani sugum pay indi yaran sire mo angutono iwa mo angutono kem go di ahade bismillah فأقبل بعضهم adi kebirenga arjanna dungonun kana yugon na jongoy yugonun bagandini ya kawon metrindini brakebi agara kairunun ko imme trindi mogo imme jiragi mogo anyana ke warinkane na hinyema boketa agara arjanna dungonun kana koni idaron tengani mogobe ikagumungo mogobe imme mina ango mogobe ya kam masala mogo awaka hana sernanda bismillah قال قائل ati konnanan awakenna digamu gille arjanna dun gonda konnana natidi i masalani إني anatinge كان قرين ati min jangenyi awangeni ndini ani wara ani wuninin nakarni ngi kapalle man gono min jangenyi awotini أئنك yalli ankenqa لمن المصدقين anken sauntengo wunindenga himbenu ga sagai anken ka hukunga أئذا متنا tiyalle ku gandakara o ganya sejuronga ado qotunga yalli oku lamadinuna oku wundini no tuga o gollunga anki mo sakka kenya ngotini yaho nganati yaho tin tike masakai قال ke konni maslandi ike minyenge hulani ikundu kebirenga awi kanne to koyo masalle mundangani hal antum muttali'un yalli aywa agawo dungene o nyingiwa yani ona amundu nanti ona yimbem pay do mewa wotin ay ko ngam na wari
o tingira wori ken godda ngi tamu na wori kare ho tingira wori tahillo ngi tamu na wori kare ho tingira himbe mu gan kunga ken sabura ngi tamu na wori kare fattala abani wa hayni aw yingini aw gilli bane mata wonte aw bote nyugo hayni bane parce que alunga kenda kenanya oti himmina lungi da bane akewonya lahum ma yabda'u abi toko na himbe ngari aw ko sagara idan ken kapalle ma wari himbe gari wundi den na karni aw jahimin naganendi subhanallah bismillah awotina dangani nge kunaja allah tallahi kini kabakon kunun bogoni kini kahiya boy kunaja allah an ken tinto honne anirnin palaki irda ngeni nambo kamun nanyire ngi hay no kobe an nyire ni ma wurandi an no ko sisa kunaja allah honne min yama honne ni sakan galike لولا نعمة ربي كمان من قال لي جنبي نسبت نقل لك كما هن نقل نيانا أنكو كحدر يمينا نوم من يان بالله جعل لك هنقول كون الله سبحانه فما نحن كبرنا أولنا يوم أرجعنا دون كونو أو قلي إيمين نغانا إن يغالي دكامو الله كين كونو ودا قرآن دي ونيغالي وتني يلي أكمانا أكو كلا قري lan maganda o kallenga kengani kalli hanabe garo bugudunadi o kunta kalla kari kem palle yalli o gumanya o go yangan katene kari kene tirinde nyen kali takrir asawatin deyani o kunta kalla kari kalli bane ke halle yangan katene ta o kutana kadi kene Allah ne manga ko bada o ne mandi kene at-tahaddus bi ni'matillah bismillah inna hada kebrenga kebe hayke aga ko arjanna dun ko numba on ta kala kari on ta yanga katena kari allah ro kisindi min jamburundo kapalle mburunga ati lahu ketigi alfawnu kani taqin alazim kingani taqi qoringa falyamal amilun adi kebrenga golla nan golle awake minya saburangande siren gollina keme kitade Quran mahum goni de na yimben ko min gorani ko ni masalan ko ni gike kutuyen ko na arjanna ko ni daronta on ko ni kibaran ko ni magan kuton ko kebile nga hayde ango golli ke menda de anna nya himbe go ke masala bugoni di maga nya himbe ni wa bugoni nan kamade himbe go tin ona hay anna nya ko ngade igo himbe no hay maga nya ke ngade kibirenga ku ka manna nyida la ilaha illallah muhammadur rasulullah kengan siri mo be yo kebe ila wara kinyo ke yani allati illa ibadallahi almukhlasin kibirenga anga ho nyana anya allah jatin sabura ambati nya allah jatin sabura anga ho nyana asunya allah sabura khalas nyana komek nyana ke kon golle no woni himbe go nyana sawi nan por ko tondi nan dir ko sanandi kenni kapalle ngure min jambure anna par to tan gadi ay ku golle ken no woni aga tla kala ngi be aga mamu way har aljannati kenni kapalle ngure ge ja Allah kay go konni anyi nya gadi kabanga sidanga sar islami amparato kapalle mandi de ba jukun fayinde anga soro mogo kapalle sire mundu onnek min sala bismillah ati yalli mpay gara kebe ko arjanna dun konum ba an to yalli kyan khairin tawa mukimbase am shajaratu mazaqumi tinyam pasu mukimbase ngatirninde wa arabu ngatirni inna
inna ko tunganga ya'alina qodaki timgan kutunya jarabi sabuya ay waqti undanda إنها naam parce que kiyite arabun ngatu yite bure arabun taqura be gani tuhama aw sedunu noni iwat baganya ne ite bononte ite manyate haram hari andak katanga nan katanga bane amma ajitire aga yiti bane ko kala aga katanga bane ina hera yana magajiti aga yiti bane anime aga wono kala ikumo ken yiti tutigi ke sauda ngati alla go hubre be ani kanun tike igo husre kana betu awe kanun ni tike to ago kinyi te betu de nan dara ngana kata ya gawan kalli de kinyalli ni aga biradu ngayimbe inna ja'alnaha fitnatan lil zalimin eto muhammadu anda ke digamo ko ni kemmo ku juwo dayima nange digamo na me sorina yimbe mo yiten kalli anke na jahannama ko mo be ti yite mo seynu ke ni ken kana takalla iyo kebrenga ken ko ni ke digami me ajabu mi mersaw kaja fitna ke ko ni wakati honu yirete arani honu tindo salama gollo yinga isigina بس هذا مرة من بقرين تكيفا بسم الله إنها عزيزة يعني أو بكا أصل الجحيم جحيم نغنين يمدي أن نقود جبندي كني أبلاسنا نجا جهنم كاسو غونو أكتين غونو طلعها أم مثالي بيغو أرجنا كني طوبة akani yite ay alla silimo alla farin kar sallallahu alaihi wasallam ngar jannan kasu gono akitini gono bismillah talha ati awazaqum gi ayitreme كأنه anna taqumi رؤوس الشياطين asama ngule nyongola nyani o kagani baga ndi hotanay arabun qanni arabun ma sama kenga nakki mo yodi waqili ash-shaytan ko pa kita mahinki aw sankani do bangen suyi woni ken ash-shaytan madamina nge keda ngana wari keda ahabu aw nuqsu haka woni ken ash-shaytan namu sama hayo ngulanya he awatige birenga kiyite aw nuqsu aw senunu yere are men qaw ko min ke sama mure nyungula an kata ya hobure a kata na hobure wa kensu be kyanne bismillah إنهم atinan ka hukasu de kahirinu لآكلون yiga nan nyamu nyaniya billi kiyite lamu lil fariqa wa tawsi'a miga yige kiyite ari bono yesu ari sama ka busu miga rayiga فمالئون البطون na honne tema de hede miga ran no gonum paga awa billai ثم kiwurin jahannama dum gon goni amna kusune ango mo di hara honnen tatuno sire baganda allati imanya igo kala kimba ne kimpalle igo mo ko bedi hara honne anda to sire iga ho imi ho katunde be ga wiya igo yimbe bedi sama ke be ga wi kinyi nyanto be ga wi kinyi hara honne to sire Allah tanta kala de arnok suni be bismillah ثم ati ke yigande bure yigalle إن لهم لشوبا ati annaga nyami ho idangani عليها wa kin minna kama min hamimin kinni mariya kin kan jintay dagaran karante kin shawbun angana yige wuce gandanya anna ji wo min himbe ga wo ay lentawni ati nam kemono kembe ana ga wono min hamim naam kinni jinte dagaran karante ni akinya wono
ثم بسم أديكم بالله إن مرجعهم إساق النقوما إلى الجحيم كني كن جهيم باني يايدي كبيرنا كيوا كويني أيام كون مغو ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم كم بالله أنا تو إساق دينغران تيجي تيجي أنا كرت الجحيم ياي تيجي 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 أو تيجي كدي إلى جنتا يكمني جحيم سلاني kebiranga jinta min halle wo sagene khare ki wor ma jahim sellanga yimbe no kunyu wani de anta ko alla gati tabaka in tabaka de yangan qatara no ngono anu nengabin bismillah إنهم adi ikunga الفواباءهم idi habanu ضالين يوسمنتيني فهم يقول لموا يقنع يو نيو نيو يهاون تابتين كما بكاني كتا يهاون يسمن تابندي كبرنا يخطو كيدو كومبات كبرنا هوا باتي باتي ابي اونتين نينا باغا نسمنتي دي الله غنا القران دسو انا كني كنا تا لا هوا بتولين قا abbe on dendi gindam pawa kandan dengani de gindam pawa tuin dengani de ginde am pawa go alla kallindo alla faran kallen kam mangana ki ngara digaran ni hillo ayde ngara kande ngara ansam ngara alla ni faran kallen ngara ande ay bulisa kallen di angara tuwa ngara anda sam taw mutu bismillah فلقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل أكثر الأولين يا رسول الله جمع بنان بوغا بسمو مكان كون كان يعني سامي ما جنيا تمرة ولقد أرسلنا منذرين أو تونغام نغون دانوغي حنن يمري إلي كانوا يمبينا كمان خليكمو ني كانوا أرجان كمان خليكمو فانظر يا رسول الله كن نمبيني مغمبي غونغون يمون لغار برينغا نكينغا كبرينغا الله غري مريا يغما تونغا يغما دوغي الله دي حلاكي بدا هيمو كمغاري الله فاري امبو تمرا الا عباد الله ما غند الله كومغا من خلاص يمغا يانغان قتاين دو حلاكي كوتا كونيان كسي كبرينغا كونيان كسني لا غرا يان كسني دونادي والعاقبة للتقوى أغرى كاهر نقول لا غرى أتي إلا عباد الله المخلصين أغرى دونا مبالا كينغو كاهر نمبقندي أتي إلا عباد الله المخلصين كيني كوميغو دونار لا غرى كسيام منو إن الله كم مخلصين دي أنت تقول دونا مصيبة دي أنت تقول لا غرى ينغان قتل الله غرى نهيم كونا ناسارين يكوني دي nanti onya na kamo ke tanta tu go himbe ya la rasu ya ko bismillah laqad nadana nuh abat an-nur aqutun gangangu wa ni'mal mujib rabbi inni maghlubun fantasir allah iringe kanya de ndema wala ni'ma limujibuna ati jabindan unsuro aywa kun ganyogu yani ora jabi jabi ni mo sere jow kunda jabi asre ni de ajaynahu wadannu kisinni adi dungo non kisinni gelle sununga ngali suno khorenga mari jin tokke ore kisinni ke ja'alna zurriyatahu wadannu wodi bakunyenya kun tigi ora kunya tokalu ngade patrakena hakka be garo hurendi kunsu iga yanka wuce kallanka illi sukara nabilai nuhu lenyu gusikibe garo kapai kebilenga kunyanya sogorenga de ba nuhu ani hawa hilandi usuro siki besu go kunya de sama adu hama adu yafif bismillah utrakina odati gande sireto nabillahi nu kama awagilli kina warama jamal lagare besuti nu ato burenta mu gisire oda kinyara
salamun atikisi wo gille ko tunganga nabillahi nu kamma awa tagahonu nagi hamundi ogo salamun nyana himbe nu kamma nu takawadi inna ko tunganga o surandi yamum baraji kadhalika kemo yadi anna tunu awo gille ko komunga kungani tonni yamunga atikisi yamu ko kisi halle ora banu ko togondi jindi banu ko to ko ni bal ni ko ni inna min shay ina to mo di inna min shay angan dan nuru sami maka giran ko saan kamanga ya kan tay nuhu kamu mal masini aga kiye kam bangati mani allah ta aro ko kire wala qad nadana nuh rabbi inni maghlubun fantasir kalmat modi allah irin kanya de ndema anda poto maka giran kuti sawalla akoye Allah tan sabari anya kamo Allah ya gara dunasu jille ke ji ara dunasu haga ho ga tundi yemi adamare min na so hure gedi okmo akoto mo saran kamanga anna nyaga awan bo njabi bismillah inna min shi'atihi la ibrahim inna la ibrahima ati ibrahima idi min shi'atihi kin ibrahima aw kin nuhu qallikin min qay yani nuhu gani mo bede aqbancha amme adiga killen dunke ibrahima kany kundunya tigi akany kundunya tigi haranda ni ido menaga ubinu hilli ado kamutumi ado tanaga sinaga ido menaga de har ginde ken suganya inna ibrahim min shi'atihi la ibrahim hinu qabala ati elbiranyani ya rabbahu anna gamni awa ibrahim agari kamanga ti sondomeya sondome be kisindengani baka hilla kapenga baka sikanga Allahu akbar adibiranyani ibrahim na to ke lahala de ati ihaba dangani ado isrun dangani atingati maninni ago kem batmu awatu himbe gani de awamdani bewtaya ina famuti hakrenga yalli gari nyaniwa kungani na kunya kamaneya kengani allah tanai an kunna kinya lamuru tago kinya na kamane gari nya allah tanai tango kem batmu kinya lan kunna na kem batu fama wannukum kebidenga karen kebari mannan kungi kenga yani agana mani gigini ti taga honun kama allah an ganda tanabbatu an kunda simma kamo on kinga ga an kun sa on daga inandi awaga to kono kununga mina go ken simana aw khatawndi na taga honun kama to na taga honun go wutuna kinga rabatendi mana kinga hay an genda simma awa tiken pi durong to kununga ede kinga wan bagar ni genta ngana de king kamani antam to ko kununga annan sagi katai mana liga bismillah manawara imagri go me ma kun aywa isanen pintu ibati ko tani wa hayga kinye idiga me bori no kunga na yigandun to kono na gamni a barke lonadi o diga na no kutana ora bati ni wonyano idigante ibrahim abu kapia diben sereni ibrahim hayni bane sanundi ihaman lahum basa angana sanen ana kamun bayna himbe won ta ga wari kamun inda sikanandi ala kamun bay ari yon golan bi hindi
فقال إبراهيم تيدغني أتنك سقيم جو وتو ندا ورك مندي يعني ندا ورك مندي ngana diga bani وتو فتولوا تنجيها من له وفي الحقيقة سقيم القلب أو نك يقول لي تمو كين جي سندومين غاتوندي جي سندومين غاتوندي آدم يقول لي ساودا سندومين تيان كونترو يا aga bono aka man bono aga suro aka man suro anya gante diga min jopande allati ibrahim wa nuhu yani asre mo bani bila kebe ari kama bi qalbin salim allah ko be manguto sondo mbanga ta sondo men kisindengo ko gantali ki allah da kempo honda akon sondo men e ken kama nengo hillaka parlu menawa سقيم يصل من غتندني بسم الله فتولوا كبرنا أغرى كوسا سيركو هلا كوي مدبرين هل إيديها هلا كوي أنو غني كتي أو كتي باننا كتي بدهوننا أنك إيدينا تقول إيمي ماركتا جين دانا basa kamunga na koyi nan di awo wato kamunga na himbe koyi an nan kwana kenya kibrin a tore jiginta وراغ idiga halle nabiyullah ibrahim amile إلى آلهتهم kata iborenunga فقال yani awa ati awa borenunda ألا ay تأكلون aganta yigenea ما لكم mandan kun dangani aga kanta sene jabi ba yigan nun ta kun tenga gawre awa tuiranta de istihza'an wa tahakkuman ngini asye kina gulle qasina bismillah وراغ ati ibrahim amile bore nuku kamma awa sampandea ti باليمين sembenga abi sampana ti sembenga iga qosine mogobe iga kutuni mogobe أقبلوا i hayga jongoy إليه kata nabillahi ibrahim يزفون ewa yu komada uwa kinyungunu yo komana li okwa batunuan kinga qosono bismillah قال ibrahim tidangani تعبدون ما an kunna hunya batunu kamane تحبون aga imyo himbe segunu والله allah taala allah an kun taga وما ada hon taga تعملون ago kingolini قالوا ما أرونينا موصولنا والله الله تعالى خلقكم على أنكم تقام وما على هم على وما تعملون ما تعملون أنكم من قولي يعني أنكم من يعني أرونينا موصوفا غير والله خلقكم على أنكم تقام وما تعملون أنكم ما هو قولي ولا بس أرانكم تجا أدعوا قولي بيان ما أرانكم تجا أنكم هربانين ما أرانكم تجا أنكم دمنيا أما هو نيا والما أنكم دمنيا والما أغراه نيا الله ناسوتك لما هنا مصدريا أو هنا موصوفا أو هنا موصول isikisu aston ngati ngira kenya in allah nan kenya dim allah garangen dabar bane anga himbe wala kin allah ho dabar de wanga ho dabar ne kana abbaka allah ho dabar de anga ni tagini merebe ga maga adda bangi kuna wa anda yitti nya gollini ite kebe go senu ana qoro anya jinkin nay anya senu ni la an gani golli ñana dambe suya an golle ngal be sun himbe Allah ta wahuni bani arani me taga na hakren gina nan katanday kibira nga jabu ni kusuwadi amma har bane andam punya densu ngantu ndaga anda maniya aswadi kinde Allah ni nyamunda nanga mutlaqan muwasul tan nyere ar bornu hilani
bismillah قالوا بنو iji medangani aywa katagani له aw ibrahima dangani awati tagay nyoya فألقوه agana seni الجحيم ayimbe kuma gibi ndendi dawari ko ayen ngadi huddi hundini ina wala ngala no ko samina adi aya ban ni sami'na fatan yadhkuruhum ora mulimni wodi biga tawbor no gulle unude yuqalu lahu ibrahim yani qarte jamandi irari ati qari tirni ginde go sene se wono bismillah فأرادوا كيدا ati ya kafirun kuda baywa dabar bure lamuru tina billahi ibrahima nasri bindi na halaki odi yani al asbalina himbi ga ngurira ganka hunta odi yani kinga odi yankandi ni yankandi igara hori bebe lamuru qaso maqasu hilli yogona swanka huma me jamanin su be suri qallen ka ibrahima bi swan qara dinan dema qara bornun dema نصروا آلهتكم أنا خمو فجعلناهم الأسفلين الأسفل يعني وزن المبالغة وريران كاغون تمبا أوري يعني كنا ورم بنو سوان بي وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم نغارين تمبو هربان ما كتب koni ki Allah ngana khala sada anan kisindi am bonen suya su bismillah قال adi kibran kiganya ibrahim ati surunda atinge ibrahim nge wodigana murakata awa noqube ngabin kaman batun noqube murakata no itange nda minna anta noqutu atinge murakata Allah be Allah won noqu ko yininga aw kille ko yininga nda ka khiri kedangi giran kuta kadi kibira ngogere to kono sede hana be gari habankan ngara Allah sabuda akinyani ayme adi yaqe adi akhi wolle me isrona tani adi tumbare Allah shami ko iya ikinye bismillah akina atin kama من الصابلي nganya gana anna lemme kininga anya an ko masurunga oda ibrahim anyalini tillen yugoya kingani nogoya ora oda daga ni anna gawn o wan kunu lemme o lemme re mekinanga asonya nan jondi bismillah falamma tibramme askelem mega kinya gollenga kapa ibrahim ay awu kinya sinu nyiri ondi tamudo siko ibrahim ti atiya la minne wange ibrahim nge ngarindi awa konkonni nandinge ibrahim ngan khurusni de kebrenga okuga anayumu ga kuyu ken tongnyere obu gala kuyimbe keblenga kinya na kemo wani de ge kuyikenga nya bana aywana asegu ngro akabungro atamungro uruski uruhana akuye ama hokoni igana yom tarbiya ila tagmanjada aw kebrenga hillandi aw segungro akabungro ara warqali kin arafa wurum waliyatu ta'rif ara tun ndikita woni sikka suntadi nyame suntadi donc tamundi yomun nahar wolle ngini burande ni mekko tan nda tag mon jingari nda dangana wontu wolle nginga nyana ila ku bido sikri ku toni kina sabuni goy yom tarwiya yom ta'rif yom nahar bismillah انظر ماذا الله سبحانه وتعالى
ahin sun hikmani asun igo himbe konni komunda iki asum mendangi ila asum menya illa ibadallahi al-mukhlasin como khalasin de khalasi ay ibrahima khalasiyen konni kamo afamin kamo ati ibrahima ni nuhu meni wa autin ka khisadi alla da ibrahima kare khalilullah agayi yimbendi honsuri kata allah honso dunye mundu allah maka lar qasakatay allah kiya tonni khalilika nguyan kotendo kamundi komenta maka himbe go kelli khalil makebani ira siti wa walla yimbendi anta demana ma ona dema awoti ni da kadiga katay ay me gandati himbe ni dema kenna dema amadu go sere suma hari igara siri ato anyere baniya malika likata jibril sallallahu alaihi wasallam adi qamoni alla tangana tan himbe nanya la digambani ken da ilmu bi hali yaghni an suali ayum mogon tunna nyaga mani hasa da mo be gali alla ra arakenya kingu tine logon ke serbani ya hay gari al khalil yani al khalalat yani kambe qorogoti solle kinatun al khalalat angatu kenan misade o kebre nga serendi khalilu kemure hari nda hinsu hari kambe qorogoti sollenta odo menara o hinsu malinde mo me hari kambe qorogoti sollella ndarno odo menara kenga no serebe naga kenya to ni khaliluka Allah da Allah ko mun sudi angari ko me be khiri kenga ken nabi allah ibrahim mo ken khalilu ya haki rabbi habli min as-salihin ti Allah ni ku lensre ke bilan hoy wollu ngara dina Allah wa nako Allah na khaliluma ingan serni yimbendi anti ilmuhu bi hali yaghni an suali lempingari ambuan kara anto ambane anda Allah nyaga lemma kebre kam woni geni ba kiaw yang kan hakaran ton ngode donc Allah wa ko inoya ama bu yimo gondi de igati ke khalilunyani khalilunyani ari nyaga lemme ke murehe nanti annaki hamni khotana wo asonu men nanti ke nya andati min as-salihin parce que lensire kitay mo serendi mana batiyenga lagara mundiyenga awambara jenga bondini aw kapama yonka ana qur'an ni besula kamo ke sabuni awa walla ke ngolle ke birenga besunatu nandi lemme ma dingirani wowtu ibrahima alla kanu yendi nandi ibrahima kanu honda kanu ye keni alla bane lemme kanu yen plasi ay kenta kenya sabuni tagonu nga sema lemme bela plasi mutude ke biran ke lemme krosi azim alla di jarabi de ako musru kwari jarabi jaraben kapasu ana qurabbe suda nandi lemme ke place ntange maka jegna ti himbian hunya dabar lemme yakrus ya zawni na diga men kutuba kabbe sura kandi na hujjan kutubbe su maka kamun dun kondo nyen dun kono ana qurabbe suda alla gati ibrahima khalil huwa khalilu ayam berna mo on koni ala lemme shawari mo be golle nga dabari mo be alla galagara nyana mo be a qurabbe suda nanti lemme placenta ibrahima sondo mendi place be gorno aro alla yamari nyani naga ma haten to ken naga antan
bira alla gati khalilu nyani kenda khalilu nyani bismillah kebire ngati lemme ngira wori kuyindi tingan khurusini kebire ngallemme hayndi madati maninnini anga kengalli kan kana kem pakarla ngallemme kamoni lemme ndi haben dangani atiya mbama hongolle igawanya marni kenga alla katana hindi nya kenya mangari ngenyi alla ganda dumete min asabirina gilli sawaranuma kaza lemme lensre ninga khrusi fa wajam pakarum bono yo ngena khamo akada daga alla ni gullensre ama futa jang le alla jang lemme nga mati lemme kunu ngane akoti lensre kem balangan gu mundu nay anga natana hari ngamay lemme kitana angane alla jagana ma mu lensre bi ngade qur'ana di an bi nyum qifaru himbe ndi alla jagana lemme nga tini lensre ina kenya ko tini lemmundana ma mu ngade angane lendwo ngena su arna lensre kinan adim bawa alla ga tanna himbe nya kenya alla ga ndadungi angin kenyi ni sabrana wadif insha Allah oti adamare me ma mu insha Allah ko ni ngandi ga mundi ngorni kenya ngorni ke ko diga men ko ni halle ko na higani ma mu ga insha Allah bismillah falamma allati birambe igari dukini allah lemmen do habe parce haben de kebrenga nga dabarni lemmen qati insha Allah mangari ni sawarane iri dukini allah wasallahu igri ati manda ndo lemne ke orni sonali rakati mutu alo labo alo sagare ak sangilini بكل تقصير إبراهيم عليه السلام إبو وهم دكتة ونورا دمكران منا قل لنا نقبل كل كنيان نوي قل لنا هنا إبلي سارا يانكني إبراهيم نغني manna ko nange ngatangi ngara himbe kuybe wadati Allah ni koni shaytanin kunya hede an go qase amal lemme kita anda lemme be kita awara ande ma angulunga kange na kenkari Allah wudu ne ken ko nange nda ken no qubani ga arayi ya kandim man kan nondi kresege bugunde lengange ma krosi ayya o ngoni mobe aro kota so ami mo gonda bana de kuni ha garun serenya gora limi ki karde as zaman gon go fa ngare ala kin yang kan yaren kan gon yaren ka kilu zubo ara gulandra hillandi ara yang kan limi kan gondi am pa wa hakarun bono ango dugnandu to ko yu khasi hakare bononde magati wora anki ngati Allah tikunu Allah wotini o maga seren kari awdina seren kari xammo Allah diga ngili goni ashande de anganandu to amaga ango himbe yana kenya de ila gulla sikandin no ko abu khore kande nyima kama na nyille ne adamare mi awolem min fotono ibrahim wolem min foto antara sewle min kari andu golan sire ande gam antanya ila me hanka ibrahim ra hanka lawo mbuni tiwa jopana gem poloy apro ko gullan den kana o tike modi an kin tan diga heji wata yi an sere ne an simme ko tay way ko tay go yire alla ko mo gore nyugo iblisa bure kira la muruti wa baka alla ya marin kam amadu an ga bega diga an ga iblisa gulla an ga bu hejiranga
am pakata ko kendi de maga sigi iblis na nyilla kara bada an kin kona ga kannati alhaji keta awa iblis gulla geda de an pinge mundi allah pinga himbe o gemme allah himbe ganta gemme allah yana hayna to golle burendo kutaye an tasri sire hakedi nga kanda ko alhaji kebi danga ken garadi ni wayba ken bay galon way asaran ku gena anyanti ande iblis gulla comme ibrahima gara gulla mo sallallahu alaihi wasallam angeli akodo hananga amma iblis gulla de ay ande ga yinirina ande ga wusuna litaya hijun golle sugo nyana hijanu na ken hijun golle sugo nyana asunu kota qase yugandangi yere alla ko men yugoda alla gara darot kebeya anda sigi kem batenye nan diga simme kenye na ken diga nan saga mo menya na yuri ndem mo menya na wuy mo menya na tere mo menya na golle mo menya asu ayyamullah alla gara kota kutube dangi ni ko mo surunda dangi mo sirani anda sigi kem batiya di anda kem menya ila anga nari ne ken to am pakareni bismillah wa tallahu adi gari du kini alla yiga tlaki kala ngi suyi wat kebe habenda lemmeke kenundi itangin kamma a kursi ndemu nyana kannen tat na saundi tatenga mana singindi la kensu hologa nyam amwoga makete wat kebe labon konta kutunu awdina habenda anda waranga kontin kutunu kebirenga anya aga winya galla kengani kebirenga mbihindi parce que nalle men nya galla kengari na pourcentage le men wat awdi akemo wunu haben wunu awdina dangani an imal aunu anta wal muad lemme ni demanda na sire sire ni me woy hawa de man yi me kursi ndenga kundu labol ngondi kinya kundu kinya anda konto tawo ni kinya kundu anga ma kinya kundu kewde kinya ni to ke mo godisa wana daina alladi ona nabillahi ibrahim gangu kwani o gangu de kannenga odi ibrahim yo ya anda kuyu anda facari tuni me kama akanda mo be ange dan se kunya labon yang konta kutunu ange dan kallenya lemen de kallenya labon konto kebrenga anke ko na ko tewo ko ma kita nyime bo kora woti ne kare ti lemme place me dama sonno medi kora ko se son da ko an ko wana ho nya ada mare ma ko kallen ko na rakenya mi alla madungel labonna kutu madu ba alla gota to kundu kebrenga himbe ga kanda anda golli to ngui kebira kera wa kahu ibrahim to khalilur rahman haqqan an qad hobe got na le men kari amra kari kebira to ni me ibrahim khalilur rahman bismillah adi kemo yani o surandi yem barajini aywan kemo yani angana surandi nya kibira kemo wantu bana ene gi hay da ya mariyam batukundu wala qotangirindi inna hada atike naisrinya mari alli min qurusi atike tigi kyani balawma abanga dengani ke ukrain kamande besu watu kini masibanya basere mo simine ke sui Allah to mo asere kari ibul sagara ho bu yankani no gondi ke so ya kana sere no gondi akin dangiya kumenga te Allah de mandenga are min dangiya kumenga te Allah de mandenga walamma aslama Allah iridu kin Allah kani islam andu kini ngana andu kini anta to ko kumedi ati gari dukini yani dukini ga bani mani ara hanga yimi ga labon wa kanenga kebirenga oti ibrahima ato kundu ngara himbe wari anda gulli la himbe ga munda ma amma kenya anga di himbe ga wanda anna ken kita
ajib himbe ga mundan ke ma an ga kenya ngo kenya na an ga makenya himbe ga ko tike nganda an ga tike nan kinanga hina aywa hayde o golle ko ida golle kana ida yam balle kome mi du idu sukin allah imam allah khara an sukin an bi الله ولي الذين آمنوا ألا إن أولياء الله مؤمنون يدو سكين الله الله نبي سنة أنا نكين قيا وقت كبير أونيانا الله كهنا ولينا الله كهنا وأنت بسرور غانيانا هولانا ينهنا دي إيمان أسمينا وكمويا بسم الله وهديناه أذكر أوقاتنا توكلو كبرنا ودا قرسين هو كم مغنسا بذبح كقرسين هو يا عظيم كم قورنني يعني كي تغنو ورا هو كني أنا كم قرسي كني هو قوري ناندي سنماني هينغا قطدرو أتوالله ماما من قطوكي الله يمتي إن هذا لهو البلاء المبين غاريدو كني غمانين يكني كرسين دي هو يوونو ورا ما أنقصتك كرسين دي هو قوري من سابنا هو قوري بس كي وجني آدم ورمو هلي اللي هنجو باندي إذا مي كذا وتقرب قربانا تبرنا إلى مي أو iwa me famu anda gamni awatina batu honjugo ina tintoy mundu Allah magati kenga banin daba gume banin sogane kila ken daba gume be qallenga dige jagandige yimbenda wutu ara sege kamundi hakaza takunu alqarabin fil madi nanqaso Allah mundu ho Allah ga nariga nyana ke mogadi hari qarima agana tlawa kapame Allah honi imbingo baga kamun nabi amma diga komeda hina Allah faran pa sallallahu bukin jagandiga yawono Allah hayra kinye yankandil lenki na lañena ki maganga sa zubun azim manna qorondi akini allahi zibhun azim ake wucina birene arjanna yadi zibhun azim aga yankaka ahay gari kin allah ko muslimin ibrahim zibhun azim na allah ko muslim mo anga satay ibrahim rebe kebra kursin honta no himbe gam kotoke kursin honta ko rakea akini allahi allah da riga Allah da kini komo korenga ni komo koren ma anga satay bila kursin honta inda de kan kana kursin hon su korenga an wati ni ismaila wa ibrahim re min ma anga saho ayan ko kursin hon su ibrahim da kursi amayi parce que imbel lan takata bini ra kursi na tono gundu honu nyana ayiga kebrenga ila yon kolanundo aho enu musuni jongi alkabadi bennu ku to alkabadi Allah farilli na tono sayyidina abubakar dangina tono sayyidina umar dangina tono wa hakada usman wa ali ma abdullah ibn zubairi makin kiyenyeri kinga ni makka goneringa wakati kebe bo kem pagati alkaba gabi hijaji gari alkaba a makka gaja do soriya bate adu kenaga o kebrenga yimbello kenya na bennu kubi Allah fa sallallahu Allah farini mala bennu do alkaba di
kebra unyi basunawa maka ga wase ken kotanga alla farenda bor sugani alkamera so bakan mira ku benu to wana man zawda ni to wana mania parce que alla grahimi man kuto nan di hokore ngena qur'ana di kebra ken yu wan ge kebra benne suhiti bati hoyi benne dal kono ma boriya haka hongo laqabe kina wala killaqi da ku bennu alla farelli ni to alkaba adigani to no hokore ni wani alkaba kan hokore ni wayaye alkaba tagandana ibrahim ayani jongino Allah kuma surun batti kasu ibrenga na ken duran tanga na duran la horma na barke mundu tay kem si basiya o mati da batu kamane de ngana ndi hon sumbana ay honu dabana honu dabana ne mo wadi aw kabarni aga qurusi malika bi gata jibril malika anta Allahu akbar Allahu akbar qurusi ndi honti la ilaha illa Allah wallahu akbar nabla ibrahim anta Allahu akbar walillahi alhamd kubana kwani sunnanga tananya tampille fardan salli halle nawto banan salihana kata biton nagatandin soba ngand assalamu alaikum bani Allahu akbar Allahu akbar ala kinni malikan diga menga la ilaha illallah wallahu akbar kinni kursin di wondiga menga Allahu akbar walillahi alhamdu kinni kursin danan diga menga na angan dakke sutu make sahu gandandi Allahu akbar ke wasane sunna ngeni almami nganda mungu alma halange be hakay nganda yankari anna kona bangandi kibira wasimene si himbe ga hedi wakati suyi masine ndi tabane a serem pakanda to kadi ke konnesu an kamanan simmiya ke ganya wakati be kinya kundo kian kuna wakati anya ku kota no ali be nam pakarin yang kandi o hunyu wodi himbe ga dangi gida qallim min qursi ismaila yani wa ma ishaqa yani ko bane akadi ga min gabil المهم himbe woni anda sono alle sagay koni ke qibare dangi ibrahim do ire men wona ko alla gara koni mo be na lembe ke mo kutu ke mo wadi na ira kisindi mo be anime nga andi ishaqa ni wo kinni honu diga min anti ismaila ni wo o kinni honu diga min mo ke diga mi ka tagantenna khilafatana kama yalli ismaila yanqasa wa walma ishaqa yanqasa imam be kitano yedi himbe nu gati anda gamunde ismaila yanqasa kunti kebirenga akinye no kursi honga himbe nu gati ishaqa yanqasa kunti kebirenga akinye no kursi honga parce que lembana be ga kitama anya halle nan kata golle nga da bate Allah ta na kursi me kon qasa imam me kita kenya di imam me kita kenya di digamu ku hillisu asoghi adlaga jibril sahaba nu kendi na litabi'ina nu
wutundi mogondi wutundendi ishaqa yani kinya dallin nan sibbenta baka Allah fanin maga alu sahaban maga alu tabi'in maga masaidu gawa ko ni bun jubair nke koni waraye ibrahima len kursinte kinni ishaqa yayi awa konni na su kona walangala muslim ikhwarin kinni nakaluma aska kenwa konni mobe akenti arani imari hina alla da munya gusada kasobane trendira mi ga worni gullandira kena dabarno na konni kembo wadi digan sikanin qawno kini waqfu ngana siga kamadro alla koni yanti idanya wa kuhli wa banani alla ma kaman to ko kebirenga himbe mi gandai alla na kenti parce que besu kallin de mantenni ti ayam facari mogonga ti diga mun koni mogonga kebirenga alla yana tu lemme be gani nanti amanya wala kenya nan to nanti adangi adi ibrahim adire men wona kebirenga kini muradu ku bonda mo ma me kutandi me baga anti kini o anda itiqadin torono anti bani kini o anda itiqadin torono bismillah إنه أتي أيوة إبراهيم أيدي أو قل يوكو كمونا كمنا توني يمونا ودا أيوة إبراهيم نغالني إسحاقي وكبرنا هم بنوغتي أنا كامن تقرسني هون إسحاق ياي ويتكيو كن سنبندني والشافعي مذهبندي كنت إسحاق يعني إمام مالك دو أبو حنيفة kunti dalle takedi aya kedi himbe ga ko ni ishaqa yani basa nyagalinde nyatta hilwa tabane ira ibrahim nyagalinde tawa kitana ta hillandi ira nyagalinde tawunyana annabi nyimenga alla gati wa basharinahu bi ishaqa nabiyyan wa kebrenga kinni ora nyagalinde tawunyana annabi nyimenga kenda ni ira nyagalinde tawullemme kitana ken kawullim men kitana ajundi tige bilan ayan da kenya koyi kenta koyi ni imam shafi'i ya nanti ishaq ya ni zabihuma abi hanfa imam maliki kunti kenta koyi ni nanti dalle o kini nanti ishaq ya ni bismillah nabiyan nanya annabi miya nanti aw billi allah ko musrunga وقد خير جيني إسحاق إبراهيم كما أدو إلم إسحاق كما أن يبني من دو خيفارو يهجبني إبراهيم رمني أرمي بيغن إسحاق يا هو ببوكني ومحسن أدو سرون دانو بني إبراهيم أدو إسحاق دبكون الناس أكين كمان الإسلامية وظالم أرتم من دانو إدي بكوندي كينغري دو تونيا يعني هونيا كاهريا كاهرا هم بانغانتني يحل سمنا تون دانه دي هوسرين غبين غادي هوبرين غبين غادي غاي هوسري حرابانه كين نان قرا دينا سوغا نيا هوبري od and mun do kifar an da tagandi tamui segun suni ibrahim sore bismillah abad yogutun gampon nasrauni aw nabillahi musa kama adi akhi haruna kama ori likisinni ori lisarun kisinni gilli sununga kingani sunu gorenga allagati ikum khalasun donya ngisni dunari zawra bi jatene wa nasarnahum odiya de maqbutin kama humu itigitiga ni alalimin nindanuma koda ihilliku tawreta kitabinga kingani bangandindana rahonsu bangandi honsu koda ihillikanda awatum killenga kentelem dengani ora tigande silento musa do haruna kamma awa majjamal lagarinni
kisi wo gillo ya nabillahi musa kamma adu haruna o kutunganga o surandi yemmum barajini kadhalika kama oyani musa adu haruna ide iwo gillo ku komunga almu'minina kungani tondi yemmunga annatu ilyasa qa aqaw bil qifarunga izbirin awa ilyasa gadi isrun dangani yalli an kunta kanna allaywa yalli an kunna ba'aliya batunu asana li khaliqina aw tagandanu posren toko anta kem batunu ana kingina mane anta kanna allayde eti yalli koni kinga ati Allah ken tonya Allah ayani angun kamanga aha banu kamanyani kungani kamam pananunga ida Ilyasa garangudu ikunga inaka ho yimbe hadari yamunga maganda Allah kumunga kunni khalas yamunga kunyan kusini oku togonni Ilyasa kamma jamal lagarenni awa giliti gande sirenga kisi o gillogi ala ali yasin Ilyasa nun kamma dan Ilyasa ali yasin yan Ilyasa di dun kono kono wa karna ala Ilyasa nun kamma anti ali yasin Ilyasa di dun kono inna kama goyani inna ogutunganga kadhalika kama goyani owo suronni yemmum barajini kama woni innahu Ilyasa inde min ibadina awo gille ogu komunga kungani tongni yemmunga wa inna lutan Ilyasa alayhi salatu wassalam nabillahi Isa Musa alayhi salatu wassalam kun musulman min bani Israil Hizqil النبي كينغا فاتي بني إسرائيل إرهي كرومبا جو بانتونغا وندي موسري bono nindendo hilla kape miga borin dabarni na batu Allah da Ilyasa qi annabi me annabi mun yirini Isa Musa halle alayhi salatu wasalam i worni kitunya kurumban kawundi nasirum simmandi kempalle kitabe kurumba makiniya mo kurumba makiniya nabillahi Musa kitabin yin iktabina yusha'u birakebe igra shami kita ada anyakenya kite kama yusha'u bunnun nabillahi Musa fati halle ala shami takandi yaquba kismarunga taanu ram tamido hilloya na besu duran kalle kine bi ala bakka o gemu himbenu kalle o Ilyasa hayga ki kunyedi kun sorunya ni Ilyasa ya bi ala bakka lenki aw liba aw no lenki tarkibu min mazi ba'alu bak boyun to ñanti ba'al bo bakka ken di ben to wondi ga ti tarkibu mazi ko maadi karba hadra maut waram qanani o ken ko ni mo ñani aw ke modi ke ko danga ngamani go nato wonta arhab ari sirun samundi ari naqi ni wara bori batiyenga bori darewa maga ara dabari gildi kanga bori dare yande angana kenche aw tampille sugonye baka ya galla kunnati way ara tograti ba'al i jarab tay mo gosri ira daro mo gosri
bori ni me kanan ko ni kunni me bano kamunna ga sere baka are mungono aywa ayyaqumono wa shaytan warna bori ken nogondi bal aw sehnida ti samunta on diga kilunga kidimandanu ngai kuyindi mogonu ngai kuyindranu ngai akona khabari ga khori mo sire anda diga mu benu koni himbenu go kemmu kukumono kungo kinkan ni serum wa ilyasa goni alla rakinya ni nyimenga awi qilli kata alla batiyenga alla banina umma inta diga men tren gara yimme ima saga yimme awa hono keware ni wono kungo dini hankamal la gari tomondi ba ilyasa awa sikita ya mariyenga awa walla sababan kamma awa kandana ma ko tan woyi awa sere burunda kentu ira here nya na hankama murtundi khadi kinyan ko to ilyasa kamma keta koni ati ganda ilyasa wari imo wanda mukui migara kari tibbasana ango killikata himbe ngira to anga manan sanga toya anta koyni ogo wa walli o taronta kanne muku on tan ni ne tike ngono kenda anga manan sanga toya dobilenga amasro ati ilyasa raiga na kita iwa kalli ilyasa kharakentu ilyasa latai ara sirungara iwa mundunu ilyasa bugu ayille gunnindi gidi gillun kamma ado diga khorundi ado gidin kummu sino nyeri aw kem mogodi akanu dengo amu dengo ana mani gana munyen kamma funti honu abirine kembane ira sirun wara do gunnenga angana warno kobe anna kari manna la koda sino kunyeri no gondi ucenga dalla nan dalla mukentu bugadi kunne ganka gondo aywa gidin kamman seten to bugadi wa kebirenga aymira alla nyaga ani laga hiyandi kebirenga alla ta dangani ke kota hulani kota gandaki an wura sigi ke dingira hulani ya himbe ndara nga maka kanainde annan seta kama ken kota nga kinya bugu adiga ken gulla kay ado khalas yemen wodo me ken to ti yasaw diga kiye ken no koy nan gemut ken kota ya sini wo hayga jonkoy awa sike aw koy yimbe ari maga worni sigi i jonni aga sigi bani ilyasa garba sondi nan seta kama awa sike diga tay awa ke birenga yasa awa ko na gangu anya kamo ilyasa anna mani konni ona mani nyampalle awanna mani ko kutunda qadafa ilyasa ko ya kata ke be yana do ara i ko hansir baki kaninga kinda ni sin kampi bati ara ken sir kata sendi bo ke birenga kenni ta manja isa nanti yasa o ya ngare ilyasa batindi ke sabura aken ngare kim bange bansalan kon awa aken yungumenga Allah pindi na sabunya kanangen ni ko hansiri akenyi wa kebirenga amma ilyasa yimme o to hondam be kessitu tay kamundi Allah subhanahu wa ta'ala ara atoko kamundi no kebirenga anyam ogizan yugoy kebirenga ara yigayen lungo yendo minien daga men kutuba kay ara yinden senu ndai anya adamare men malikam manga anya kamurampong nyemomponga kebirenga aliyasa alla da kenya an minyimenga na nya kifarenga kata bani israel kebirenga alla wahanya katai aywa alla yida jaman tumundi tai inya darono akiti idi na alla ati alla kitenga mo be galli alla da na'am ke ilyasa bega konige digamengo ken kama alla da mu'jiza gabe kine mo gosri
ayugoni alla da gidon qajada na gundu honun qajada jarinton do kuntana aw gilli asembenga alla da tanyere anabi me sembe kina bani anyi koy musa monya aganda butu alla da iwotini aywa qisanun li ilyasa al khadari sinesu iwosunga son sumuno batil muqaddas hiji wakati nganda kinye isoro hilli qari iworna hijra nga sinesu inde hatene sumba so nganda nyime walma annaga mundi e hiju nganda nyime e hatene digan kanu no ata kama Allah to gonya ni himbe galli Allah da kinya unyana honta khairin futunu kata kome ma Allah to gonya ni himbe ganda lumu Allah da kinya nyana honta bonen nyonto no baka kome makeda awa himbe galli Allah da Allah to gonya ni aywa himbe ganda lumu Allah da kinya nyana ne ma be ganda kini kome agre Allah yayi Allah to gonya ni himbe ganda lumu Allah da kinya nyana simbenta dabarenta kome da magagre Allah wodni gudgan kan nati ko mi angana koni sobanga tanato Allah wan kisin da ambolen suya anganda koni uturo ngata tanato Allah wan kisin da ambolen suya bismillah ma sha Allah la yasuq al khair illa Allah bismillah ma sha Allah la yasrifu as-su'a illa Allah bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنغانتا تو كمودي أنغو قنن بيتو أكون كندي الله نقنن سوتغا أو قنن سمكو أنغو عرب قنن تو أنان دوا ونيا كندي أنغانتا تو أنغو قنن بيتو أكون كندي في رواية بعد ذلك وإلياس موكل بالفياشي والبفاري إناتي إلياس كبي هايغا كوكي سيزا الله دا بيسندي aywa gunqoru ado annaki hamni gidundo kuntanan ho gani gunnin kabare ya wa khadar alla lakin be sindi hanguma iwotin ihilli iwotoqoduna di intakalla ma hilla gari nganda kinya wakati kebe qur'ana ganda sege wakati kebe digam patene go kala anasi wa konni alla far sallallahu alaihi wasallam alla faran sahaban yani akhini mandanan yani ati oku diga kurenga odo Allah faris sallallahu alaihi wasallam oga kinye no kubiye go qilli fajinnaqa atingi ana sira kanne nyugo mu kanne ke wotini Allah nganya gana anninya Muhammadu yummatui Muhammadu be yum awa yummatunu Allah ga yahi maga Muhammadu be yummatunu Allah gari duwa unjabi Allah farinti anasi ke kanne ni mani diga hay kundu de himbe kanne gani ana sitin gero gidendi nda ni yuwo yuwa ne miran kullu ngai ayon kola nintenda sen ga ninten gillenni an anati anna kence koni yuwo ke aw kamusigi sogonya baka agari ngari bane atan ke nyeni faren sahaban ngawa ndi ya hongian ati sagi katai annin kuninen ngende annan ta da ta mare me Ilyas hayire tawa munda ina megge malle mawo ana sitinge sagi kata farsen nga kiseno nema nga maganda khibari ti khibari nga adi Allah faren li adin ke wodome oga tindai wakati kebe nganya kane kebe oga tinto ngira warin kane nge wardo halle adi ihilli aywa i masala mo siri wuce gille e masala ken no gondi hoyu go bugu kamundi nali yanka ido mena ga qomi yigande nyuki agani de idin ke tri ngi yigi di bate nda ni yiga hoke koni hantan koronda me ngadi o mana ngadi nyege ngadi ko sufu ngadi awange ko ga yigi nan tla ngi girna la to qari tabulelli kebirenga arayugo ke wutu aradiga nganda simay su a ko nya ga wawiran ko dugune ni ga tenga tagulle maga kala Anas radiyallahu anhu Allah da hi qawar gabina da Anas nar hi qawar gabina da
parce que man na yada comme be galle Allah dina ko musu araken khidima ana simma ya na kin Allah fare nda kin Allah fare aga karanda ga bilanda akara Allah fare kanu na daro Allah fare ngara kanu na daro muslim ona saya kada digamgi ikyallo digandi Allah farenti atida kannemu Allah farenti illo na hay agara mahmudu be go hailun awsren kanuni serbanin kamusiki suguni ire na la khawarin go idigande ikyanyi kane ken sahaban la daga indaira ko gani nokku ya khatra amma sibantenga ni yanga lekani yani andanya na himbe anyinge holohina kini sumakto indake fi bar al aman keta hondo angi tanakadi kindi wawa likane yere mo to indehe inda du andanga bada indake nokku ya gamo to indenga ni inda terna kana bada kini duku iga kini itauna masala ngellato kesuni jukunye wa aren kay tolli e an dada on kafiya ay ngellato yande ngari irin kiri nga yiye kharillato suni jukunye min lafitu be gono ngari Allah fari nyuma tawoni he gornya de ke alimi mi Allah da kibaran kun qur'ana da nanti ira hinna ira suronni nyaada ngani Allah ko musrenya ni mu'minan nyani annabi min nyani na hingo qur'ana di ira tigande siren to hakama hakama nanti mani akuma Allah nyaaga Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin al-marhuma al-maghfur lahu al-mustajab lahu Allah rahim serebe hi ko ida kesunya da nga hakuma Allah nyaaga hoy ima kinkita ja Allah faranyu matawo ayan qora hunsu Allah rahulu Allah faranyu maton nade tana kinyi nyana anbi nyum nyana do qifaru na ko nyi hulani ndampina na ko hulani nya hamma na ko ni hulani ndandu wa unjawi anbi nyum do qifaru mbali ko Allah rakin su ko ni Allah faranyu maton nda nani anbi nyum hitiya ihdi qifaru man sabuda Allah faren darun taun sabuda Allah fare adarna de se suga ma daran takin bon an ko anda kin Allah fare yuma taun kita ne manyani de anda barkan sawndi anna hata ndem paina su tono ya mari annan se ko nya sudi kem balla man ne man barkan sawndi de Ilyasa go Allah nyaga na himbe ken hi gore de Allah da ken kinan kenga amma Allah nyaga bismillah ke me be gono anas jawal la min ho daga bay inna lutan adillu diqahin janina min al-mursalin aqaw gilli qifaruni ya rasulullah ibn simma ogral teksinni adi dungonu isususu ma ganda yarin kasabane ora alla kutu kemo toqanundi kem balle ora banu ko halage anna dumma kangonga anku nyime odangini i halakin nokunga sowan quraym bu wakatinga wa billayli asagan tenga uronni agodangini nonga aganta hakrene wa sogobanni aga digante aga kilemo bakka kembira di sogoba aga sagante uronde awo kenen Allah wa khalamari hara aga tremo sogoba nga kiendi aga go bakka no so Allah watu kibra kin hujjanya ikama iwatu itremo qasendi sogoba ngeni go bakka no
qura ali lut wurondi sagandi o bakar akanta hakrene himbe gara kun kita kemme mara kita bismillah anna yunus khayri akho gilli qifar biren simma yoni saga wuru kata hurenga kim pakangani basa wuru akamanni koy allah ma dunya da diga donc aya ko wurundi ke sabura garo huren sigi huren awa huren ngol nganunti huren danke sigi moko ko wurunde wadi yagare wurunde makko wurunde bismillah kebirenga huren dum kono ira sokine nya parce que mo yi ma inda ken dabari kebirenga ina sokin gini besu anda bugu himbe ken kamani ngani wanda gileba ati yoni sanya gillim no teddum kono ya idi kebirenga o sunta kalamba ne sabura de o sokenge ma nyayi tanya nguru kebirenga ona nya o tun nanseri jinde o kutumo dangiri ona kem mo ira ser jindi bane hure mbotindi nyo komi angala diga komo urde ngari de kawari bismillah alhut adi hutun da toni ab ser jindi hutun da toni adi awayunisa ajiragi de sirego jagi ni golle be di arakenya anna digaro hangendi nallo hurendi nani an kama madungi annallo ajragi anjigan kabana alla dungunya duku na nuzunun tangi dawar alla ko mugo aga wiri ganati hinnu beya la budda tinto lemba on kondi mangara antin to honju kunya tangi kini wajibi da qaida mi wono حسنات الأبرار سيئات المقربين نسر السرو بطان بسري الله تندو يمون ببرين كنا كم بالله يكون دبي أنا غارين كتي وان كليا كيني لا donc garen ni maniya na hokko na di kiyonyana amanya men wala di kinya na nyamanya ati ago halakini ke kota ken kota nga kinye halaki yelli sirun tubi ayo aken ta ken qalama aken ya gawe homonya akebrenga akanunga na diga winkali namuru kallenga adigam ti basire namuru konu na mankari emti basire yon ka ken pakendi Allah ya wotini diga na diga maga diga to wera na to wera homa kona kenda ken diga okay bismillah فلولا أنه أدين قيونس أقمبغنانيا ولولا أنه أقمبغنانيا يونس غنيا كان من المسبحين ولولا أنه كان أقمبغن يونس غنيا كان من المسبحين اللي سبحان الله إن كنا ننجويا أني وجنو أو نيغيكي نغني إلى يوم مكة يبعثون ونين قوتا يعني نيغي نغني نانا قبرنا ولولا agam pagana nyaka ganyaga kibra swallan koninda kisindi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ayan ti aro gangu bitun sikili ko grom biti hangen biti nyogon biti ki hin konni allah hin konni khore ngeni wa kire ngadi subhanallah konni ngadi zikri nun kana ngadi sallallahu alaihi wasallam ati nyere nyugo ahin konne awsrem baka masiban sudi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin allah hin kunne ngani
ani lawla kana min almusabbihin agam pagana ni subhanallah kunna nan kibla allah hin kunnin ha aw sirenda dunadi aw anda laqara allah hin kunnin ha aw allah hin kunna nan dunadi aw anda laqara ne ke bugu ke qotadi dunadi allah ta sabuni allah hin gonne ge ati kem palle nyere ke no nyana khabru bira asren ni to allah hin gonne ni de surta ga naqto wakati kebe annahu ka hayda de aqto wakati kinani me wakati nga arambal mango qoto yo qoto di ango qoto yo sudi ya garangal len qoto mamana qoto ke zikri nyan kambar sare nga mala ga yuruba kinan ango liri yo liri di ya garangal le liri ngo anyamana liri ngo ki allah hin ko nyan kambar sare nga allah wan kisini ni kisimo osre anta to qadi bismillah bisa fanabadnahu kebirenga ati allah hin ko ne ke sabuda tasbihu ke sabuda ati oda yoni sa qura siri bil arai bakanye ren gondi na waramin nan nyenya ren kamma huwa ara wuce be nyanya ren gondi honde bito sikki bito nyeri tambille koda tanate koda allah kon make mu ceko usun qissa gum ndiga mu ngati nyere ngoni ad nyere ngawa buni ne wakati kebe kenna ni yunisa saqimun awatu de anya qom yelin tolla yelin giringa na kada ko nyana mo be ani kunduni ay dentai aranda ho nyon ton baki duya aranda futunu kati duya ani kem mo nyade abarabar nyere no gondi yani nayi desu jogo bakay nyere no gonjo ajibre فلتقمه الحوت نيغي نيغو هانندي يواقلتي حوت لا مفسر ني ورا كيني غندان نيغي دريان او هوسو توني هوسو ونغوت اي ان تقري غنتي كين هيمبيرا تونو كو نيغي ni ñere be to ngani hutu di ay tan takre karna ci ñere alla de ñere ko hangem ponga be ma himbe ko ne gara to ne ko ñere ni wali kim bangi no ñere ni woni wa kali me ti hutu yunis aganya no ko be kim bangi no ñere ni wono i hangen ni wa kali ti hutu yunis wa kali ti to yime ti yunis ñere بسم الله وأنبتنا الذي أغسين النيون سنديني شجرة قليتيا يقطين كيغاني سيدي مامبو نيوي سيدي مامبو أجيني وا جونا ني وا أيوا دي سيدي مامبو نيو هيمبي غو نينو ولا كي نيو سين دا كما كبرنا يقينو أيوا onnati je onnati jona aken ko ni esian nen tamunda je esian nen tamunda agani mo we har sen ngana taga hatenga a torno ko gani ho kribi ka sian no kudo nyebiri no kudo kumpondam bu inta je munda angana je nkara dron na hari a ho ngara inta tawne ura kenya nya asra huma kebrenga kenna nyamu ogiza yuni sada e kunne ni sinyadi nga kenna ngirina sigi na allo ken sira huma kebra kenna mo ogiza ya adangani wala kinyada o kisalun ni ke gundu honi wonir ni sine yagare ni wonir ni sobando nelle aw sugi ni ken patinga ma go sahana ma go sembene kem balaga bu mo gobe allati wa huwa saqim aran dahar bani nontono baki du ya toray aran dahar bani kini du ina hay Allah ra sirahu be hungarum to nganta kemunda na minindi qatinga ma go sahana bismillah wa arsalna walla gani yunus harina gunu katta muslimun yenga ni ne wa jamanindi lengi kuso iraqiya wala harina katta kame wujunu ya أو يزيد in kuma kenyi me kame wujunu
adu tampille wujunu adu tanjike wujunu adu tanyere wujunu qissan taban bismillah fa amanu isu qamande isu tongondi birakibi igara yangan qate ngari wa mata'nahum olagari dagamundini kanuni katawuciya iri wunya khairin lahiyad Allah ta manya komeda hina yangan qate li halle Allah na uri bakan kama dunadi amanya komeda hina maganta yunsa seru birakibi aga jonkoyi ya iga tongoni ti khalasenga Allah di kisidi Allah hin so ke modi maganta ke bane aw ke ngalladi a honsu maganta ke bane ana tuina di kari lali yana no kotam palle ne man da tuini bismillah واستفتهم ya rasulullah makan gonyu marawasa على ربك البنات isihemi ti malikanun Allah rin yagaruma tiyallo len yagaruni an kamalle munyai ولهم البنات kebirenga lenyugo ni kunyi me kallenga kebirenga ina kem payde am khalaqna al malaika ma yalli ikunti ikura malikanun tagayawa ni ya yarunye ikuma shahidun imeliken shedanga ikuma kentu ala na'am tawnyene innahum makan kunga من فكهم ayo igaren sabu dangani la yaquluna iwodigame konni waladallahu ta Allah sare are minni yarenga idan ken digame gare wa innahum ajike digame konnanuma garan dunyani limminta Allah maga ayugoda yagare yakenta maga jangana sare أصطفى البنات kebirenga makkanko yalli Allah le nyaaru nya sugandiwa le nyugum kamma ما لكم kinga ndayo kendi manna ngundangani mogombe ago kiti buri kiti أفلا ahanta تذكرون simmini ana digamen digam mogom pay angu nyimmenta munda inta nyaken sare tille nyagare anta munda inda le nyagare pingo serebe da duna so tunanga an simmine mani inna kari tabanna lahiya an ga himbe munda nagne ke degere di annake ndambi kata Allah afala tadhakkaru le nyaare ngandala ngunda mo be anda simmine kinga himbe ngandala ngunda an ko kenya Allah aganta kapallim munda aga duyi aga hondi aga kapallem kina Allah naga hare logo aganta ke munda aw Allah hare logo aganta le nyagare munda agati le nyagare na Allah kallu afala tadhakkaru ma ya islamin ga kanya hore goni himbe gan talanda ma ken kana dambi katantananga anganta mo himbe nyanga ma nyantananga bismillah أم لكم سلطان ma yalli dalli wangu mawa kimbangan tingani nanti limmingu Allah mawa فاتوا kinga wono angu nalli tarange dalle kitabinga awanna sadiqina tunqiya limmingu Allah mawa وجعلوا نسبا هذه اللقبان الدمبيا الله نغنديني على ملكا نغا الله رمونين سرل من قلنا عن دمبيا الله رنيارونين يقولون لكين قد بسم الله جنة العربان هم غندي يا إن تكبي ولي وندي كن عربان الجنة عربان الجنة عربان كن يمي مدي ya yin da ho walli atun dengo ta wono aram kan ni keston aljin hum gunte yare ti kyani iran no dalle magar aljanin o wato a wono o ya gadai ho gal hongarnde an ga wato ta wono ya yin da walli aram kan ni o giman kan to aljin بسم الله ولقد علمت الجنة التي أيوة أدهم وندكوا إمراتو تيجي نانتي كدغامي كنا نما يورنو يمبندي ملك نغاتو كدغامي كنا نورو يمبندي جنة نغاتو كدغامي كنا نورو يمبندي هو غندا ولي ياغي
kenga tu nan dangana hokko Allah man dillemme wa ma ngorno yiben ikunya ma tu kendi kunga wa ko bismillah senna wa Allah dangani an sen daw dangani igala kem ma nguto liminda Allah ma illa ibadallahi al-mukhlasin kebrenga adu komen poga be ngo kondude maganda Allah ko mukhlasinto kunya Allah senundini baka hommaga awanne gamuni himbe ganta sirtai amma kentana ay kungo Allah bitegene iwan naqasini bismillah فإنكم adi ankunga وما تعبدون aga do himbe aga kembatunu makango ما أنتم ankum manya di aywa yembana sujara mindane aga batiroge batiyen kamma maganda yemmeme kenyemme kengani jahimi rondane Allah to ogani ngendi makkan ko ara borinu agaran tasir sujara birim bori batiyenga hilla kapenga maganda Allah to ogani ngendi serebe gorno yimbendi kengure sientan kunda antaga bornunda dabaren tagada antaga bornunda ko ga saga no marabba karona di ayu wo hede Allah yana kamanin qata ama kamanin tagar janna da kem balle hakren yimi min taduna borida tadu hakren na qoro anta duina hohoda Allah be gara tagandenya hare qiyayo hare maqiyayo aramugo amamugo hakranta qoro adamare magun tare kundi ira tunanti hotana wono kendo sirungo himbe simana taban ira tunanti nyangda na honuma himbe do ogo ho konni ogo ho gemuni aro kempo taban ken kempo ni koy Allah mekan haqiqa sire sugra Allah tanawutu manda ko Allah Allah kiti gen kamangati mi doyni kem balle haqiqan tadu na tay bismillah ما منا Allah subhanahu wa ta'ala okay hare mun dade olamin ala daro na kanu ama hoto aga makinya da ko sire Allah wa sallam na to bitama antarnden wo kempam fangi ten nokunga oti malikan be ganya kana jibril asigido halle ati jibril anya kamo minjangen to ko ira bane malikan ta dan kiran ta tandunga bane kapayreya amma tude an fayra no khobe taga hobane be gara kanira halle wari kinnan gembane himbe nugo yor kamun naga ima yire wari himbe nugo yor wura na khane kembere irai ke sawo da gade sidratul muntaha tempam fanyiti kamran ko kembene yire wuran ko kembene yire taga hobane be gara kane wari na halle wari kemba joba nangi nyede ni gira no ko kempang wa malika suga wodi be su kempa nyananga ambati mogo anse mogo andiga mogo kempa yuwa konanda an ka benegeni kembe ga dangi kundo mena gade Allah hay kinya khani qur'ani ana qari ida kiya ko ni Allah fa sallama andra an qur'an la maka har himbe ga dangi aro malika nuna awanya na ayanga na kinoi bismillah wa ma minna birakibi Allah faringara kikana malikangar Allah farinjabi hibi Allah hay kinyan kayna qur'an na kinkino ya adi yemme sun dogo malikanu di illa lahu maqam maganda sigira wo ken dangani sigira tunte kamunundi abati mo anta dangini kendi adigara anta dangini kendi yera nin kahana kembang Allah fare bismillah wa inna anna dogo malikanu o ko tigi
o ko ani sappa sappandanunga sallelli aru yamare batuyendi o ko malikanu o ko tigi o ko ani Allah sindanunga aya ati aywa makkan konya inyitini aywa hinkonne ganyana o kunindi gilli jaman pananun qallimmeya o ko makkan konya Allah ko khalasin donga ni kya konni de ini kin mukhassala mukhaffafa min as-saqila makkan konya idigan qasenyu wali kitabe qase gankin no ko gilli ganni kon kitabe me o kul kande o may nyana ko yahudu nasara mo beso me biogno besti besu kahiri o ko mi khalle ke mi wari kini diga men o kebirenga ikungara hokite himbe gam pasa suiga wa kafaru bi ikahira o tikengande i bari annabi minga i bara iktabin asawfa ya'lamu kebirenga mi garatu inta to ko hundude mi garatu nanti ja tunyanyi ko ke himbe garo kenda tu ho ken gon himbe ga karakana ngamaro anda tu jaja tunyanyi bismillah laqad sabaqat kalimatuna ati abadi o gudiga mun sami ibadina o komunda mursalina kungani khifarunga ora diga men yugo ko nanti o wi de mana gilli la ghalibanna ana wa rusuliya ken diga kasanya de innahum odi khifarunga ikun tigi iyani de mandi honunga fa inna jundana oti dangani o kurinugunga kun tigi kunyani nindanunga ken diga kasanya de wa ke diga me aw hinna tare de alla kurinugun ta qosin abadan atawalla ya rasulullah ngin nam balla koy baka imaga hatta hin katabri i hayni tono hina katabri iri hakaruna meku himbe ga ko wajibi warnatu kuni fasawfa aya hanuni benu ga yanka makkan suran men ku yanka halle alla ga kiti himbe na tuti mbosre kenda tu ja janka ngi ndu kanuni ama kiti kenga himbe da kenda tu la gara himbe ga absirhum ya sawre ke diga mi hage seren ta to Allah farin bitedi beswatu an sagayo an atu amma sagayo an atu bismillah absirhum ya rasulullah an genna idkhura fasawfa lawajibi ikhwan dukhurana diyan ne gamni ado baga de kebirenga anyana kambire maamadu baga ko kanta kamanani alladida yalle kun kinyamu yamun diniyawa to yangan kataynewa ikhroytu homanya ikun qorotina ma qortide fa idha nazala bila kebe yangan katayen anda yanga sahatihim biti kun kambiranga saa sabahul munzarin gongondi yamun illa karamogo bonnode kinganya illa karamogo atawalla ya rasulullah balli magani katta wucinne absir annan doqurani wajibi ho doqurani asage khari nan sakini kisun Allah faram butimura nan makkan kon kan dare bismillah subhana rabbika senna wan kamandangani ayani kallanga on kamaninga an kallangunta an sununda honga igo ke mangudono wa salamun kisiyemo ala al-mursalin kifarun su kama ila himbe nu toko andi salamun alayhi adi ma himbe ko ho gani rasuliya kisiyenga su kama alhamdulillah ti ga mu alla dangani aya be gani alamun su kama سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كني يمتنوني قرندي إذا هين كني إذا هين كني الله يمغبي نو قرندي كم مغو أقوم الله قد كي كني قما مغو كي كني غادي سور علي وكني كرم الله وجهه andallu ngo serebe da ini gollim barajen kenketi miju timmanten Allah gara kota an ga natta gonnoku an ga gilli an digal lagaren nanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasfuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
سعيد وكن أبي سعيد الخضري ترى مؤلف فارغ صلى الله عليه وسلم حرت بانه حرت هلوه عندي دعامنو أسهل لغري أو كآية كني وصلينك لغرو إرامو عندت لصلينا إرامو الله فارغ صلي بتني تجبي سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين كبير السرني هكذا توادي يا زون وردكم الله كم سرقوا غواري يوردينو إندي نيمني أوك آية مينادي صدق الله العظيم والله يا هما نبنا الله على خير نبسني منه نيا الله كم سرين نيا فاين كنا سرين نيا خرلن سرين نيا ميدا واق سريا نتوى ونولي نأكرم وصا سبتينيا ولا ساكن ونيا نو سما خير نوري كو نوري ورجع نوري كسندي نوري تانغا نوري كوم نوري نخاون كريم كنا نبسنا مسيبان نخير رجمان دي نمريرا دي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم سبحان ربك رب العزة